Welcome to our channel. If you're new, you know what to do. Smash that subscribe button. Don't forget to like, comment, or share. Welcome back. It is what it is. Always around us. Diwori ahuna na zimwe. Huo mafungo. Let's do it so much more than chinyamarara. Because we're trying to build the Street Talk podcast YouTube channel. And thanks, guys, for the support. It's growing. Limpopo Online TV is back on track. Even this channel is also back on track. I'm bringing you more and more. But I'm sorry, okay, here at the channel. Guys, una mafungo hapa petu. Mafungo nebone dipungo helinoni la Song of the Year. And kwamba Song of the Year rozibona oyona bizo fi Queen yashu kana Queen ya Lavenda kana Queen ya Africa muthu asakaki ndiyamba ane kana utorimini kana utonikanda chirimini hai hakaki uyanga bateveli bawe namuzokaki yazo difi so I was happy tichibona musi oposta uri kuvuledza Cyria uchidaka fungo la kaula ngwaha ngoraro it was very nice until uchituma bana zi posters go post was delete ndatamba bana dzimbudziso nji uri matsina uchibonga una vengo ngangomu apa petu ndringo waona una pose ngane ndikofera uba relevant ndikofera uba relevant they are used to vaimbi va ubva fashion. Happy New Year Makhadzi One Woman Show 2024 ikova Toyando Stadium. It's part of the marketing. Ziko dia abana humwe ko dingolo mi message mingapa ya ucomfortiwa dia meaning numbers don't lie. That's keeping me moving, just waiting for Grammy ndonoba nazo zote. The reason I didn't even campaign is because of I know I'm done with SA. Unfortunately, I'm sorry for always being relevant because the big bosses feel like I don't deserve it every year. They are used to imbi over fashion and ne dito difunera muzika ngazo chivisa hiti pedzi atwadzi emoji zose, but unfortunately arali nisa pererwi ni dodzurera urwa ndiko fera usafererwa ngazo every year ndichiremisa tho. So mbudziseve kwambo zori apa petu Cyria ujena guy if mutu ako fila uri ene ote ya huwina ene kana apererwi, because let's be honest hango campaigner probably because she knows uri na bateveri vanji and bateveri wote vavenda vatika ene, but it got to a point unini ya honori namtina bateveri vanji beside uri nyimbo dzodzo zofamba nzina nyimbo taru taru, yeah, I think there were 3 if I remember correctly. We ajina ka top 10 uvaninga wa top 30 ya ka top 10 so sumbezo uri vembe umutikeza and uri nyimbo dzote usike hunedza jena ka top 10 so sumbezo uri vatu mwe na mwe otikedziwa uri aswike hapo. Reason rowana uri nyimbo nji dzine dzavo zori ndidzabva nnda kana ndidzanda province they couldn't make it into that top 10 ndinga uri nanga sedza zwa zwino vunji ya vatu vakufuna muzika wa hayani and vakutikeza muzika wa hayani zvasingaditi naunoti une vorachakili hado divona ruambo futi na hango rachakili is one of the most hardest working artists right now vane vako vavatu muzika une wavori vakotoda wone. So zvikosumbedzisa uri nyafuna nifuni kana nitoitisa hani huna vengo line lava hone hapa kama Makhadzi una entitlement yori I'm the one so I must always remain the one ngori zvinezo kunwala uri ene rindela Grammy na mini riko dizvifa but doesn't mean uri vamwe vatu vangoti yo wina ngori musi uchiwo postwa na zvimwe zva status zvezvilo zva zvikodinwaliwa ndikombona na pala chifuna kuchikobuso zvaude budhi unga vovota nyi ene rachopinura ri vote dziashuma na iwe mune wadivotera arali hungry for fame mara number dzavukuma dzika YouTube, which is a big lie. I'm going to tell you the truth, guys. No, aricho zviperana. Numbers dzireka YouTube, they are not, or they don't really reflect the full support. One person can play your song 100 times a week. Does that make it uri there's 100 people that watch that video? No, just one person that played that video because they love your song. And another thing, unazo nofizi stream farm but warengi these streams. Oh, there's no so not if no generous kazo
ende ri tea u pfesa uri na vhatevheli vhaṅwe Makhadzi vha nnḓa hala South Africa vho ḓala nnḓa nga maanḓa vho Botswana haningei vho Zambia vho mini vho ḓala nga maanḓa. So a zwi ambi zwo uri ri khou tea u dzhia nomboro dza YouTube ra dzi shumisa u votela kha radio. That's not how it works. That's not how it works at all. No, YouTube numbers don't do anything. Come on. Now, the Spotify numbers, they're mostly used for the radio, TV. Are you worth interviewing now? Do you really have listeners that are streaming your content, your music, and that? Come on. So there's a lot of things we try and not get into. Basifile comfortable nga muzika, you know, unoita wone na zwimwe na zwimwe ngondi ori there is no 100% guarantees that it's new views that are watching your video every day. Mostly they are supporters going back over and over and streaming the video, the songs and all that. So respect also that. So I saw some of the fans it goes to show the entitlement yori reason venda njona ri wa struggle uri dzimwe artists koneza break through now ri ko vana vhambi vanji ka industry. If we go back ranga za chipinga cha musizozo achiko dina nga manda vhathu vo valela vaimbi vanji vha tshi vha khoimba zwingondo vha khoimba na dzimwe dzinyimbo because vo feel uri zozo will be in fashion forever and yene ra ko tetshelesa yena. And then when he faded, we didn't really have anyone. The same thing I would call bad. Same thing when you go fika Kati won't make it. When Kati blew up, her blow up. So it's still the same issue in Yakwete as Zino because Batuba worship Hamimpi. Abango Pambana, Banga Sasala Batuba Kereke, Zimujifi, Buni Raberam Funzi, Naboba Rabera Mimbi. That's why they will never allow any artist to win or to try and shine. Rakoti Warko celebrator, at least this shine will put Cyria somewhere in a better space. Uri. Na mwe mwimbia diteverera. We have Postlander girl that are coming. That's why Richard Zurera uba na the useless argument. Para angwita chito. Nope. If no Filorera Rimbo or deserve Ubaka Song of the Year, you should have said it. Rich Kadito Janaka top 8. Marano Baruamba chito. And then Dora na nyimbo njizine za diva za Makhadzi na wanandisa zidivi. Reason being atikoteverera suzwawe maybe. Come on. I'm focusing on something. That's why I know Rivala as you know we had Father Tech that is popping. So if nyimbo zozo zika top haona radio yani ngevala za zika top 10, I will tell you that definitely Father Tech was going to take it because the more watu were they were popping at the time. If Nanga says that that's the reason now we don't have nyimbo zanda dzinedza workers government province that are really dominating which da ka voting na mean ningori una vhathu vhane vha khou tikedza nyimbo dza hayani right now vhathu vha khou ḓivhudza uri zwashu ndi zwashu ari zwi tikedze zwi push but ri kha ḓivha na nevala and they will say anything or do anything ka social media ngeno zwi tshi ḓa khou tikedza vhathu vhaimbi vhavho na mini they doing nothing. If ni go ri Cyria ro ḓi votera ini zo bala hani uri ni votera oyo na ko feel uri u khou deserve na ini mu votera ro lunji u swikela uri a wine. Come on. Ri ko sumbedza ri ko vhona uri o ḓala nga maanḓa entitlement o ḓala nga maanḓa u feel uri hey nyi ndi na wa khwine u tea u wina NFP. Makhadzi nene kha tanganedze ngori dzi post dzawo dzi a khou ḓi dzi delete dzi khou sumbedza vhuvengo u nyefula na u sa tikedza uri vhaṅwe vhaimbi vha khou bvelela. That's why a tshi khou ṅwala a tshi delete. So phambano kha riṋe vhaṅwe ndi zori the industry we know man. She have won, she have gone far, she have done it. So it's time to let other people have a chance, other artists to have a chance. Bashayine, put other artists on. This was done like Ribone Uri. You guys love each other. There's no for the kuvuzo vya watu anifunani. Asura rifunani venda watu venda ni afunana nga month. Na bakazunguzi chaka ndo difako diamba venda wafunana maranga hapa karana afunaniu. It's because you are not in that circle that you tend to understand uri. Na kazunguzi chaka zunera tangana na zuzi hon. But at the moment, taizune rokoba na yandiyo uri. Uko bisa Cyria uko sengo kwa mwa. Ndo wana garali urukeli ya ngoro zibonore. Hapa noni. Hai. Ezilazune na waskomote ezilazune wa wasala disozoni wakwino upiraba watu. Zinezo ambiwa zonu sumbedzo ri. Na bugu na ngochi fino zibarani na zimini mini. Aitu ri mutu atalipe kana mutu hawe wakwino mujidaka ukakuhumurere. Social media ya expose awone. Yari sumbedzo ra. Ai.
hafhanoni ngoro ṱangana na zwi a hula but ayo ndi ayo zwine nda khou tou amba zwone ndi zwa uri fene dza Makhadzi dzo kwata nga maanḓa dzi khou semana nga maanḓa na ene Makhadzi o sumbedza vhuvengo na u nyefula u wina ha Cyria nangwe o zama u zwi dzumba nga zwiposta a khou dzi posta fhedzi a huna muthu ane a khou lwisa uri arali a khou fila uri ha ngo campaign ha vha sina need uri a ṱulo a khou ṅwala zwine a khou ṅwala zwone thi a ngo campaign o vha sa khou ḓo wina Grand o tea o request uri na nyimbo dzawe a dzi removiwe but she felt uri she owns Venda maybe that's why singo the dinner na ngori a campaign she knew that by default she has no competition unfortunately bathu kitakasela muzika ari khona dzi change Cyria hizo Cyria mini bathu vhone vha mufuna vha khou mufura nga dzo nyimbo dze vha mufuna ngadzo they will vote zwiko itea kha mashango people don't really have to vote for you ngori in no drop a hit kana mini if it's voting they will vote for you because ni muimbi ane vha mufuna if you get what I'm saying so vho muvotela ada a wina luambo lu ḓo dzula luambo zwina thaidzo mara nomboro za YouTube za Spotify hey they don't do anything man as dzone za radio na CBC ya YouTube hangeko their vote nga maanḓa ane vha ndona vho ḓidzune u fiwa kha dzi free mode na mini ndi vhona uno soko dzula ko semana na mzwi no ṅwala to potswa tshinepe tshine tshi khou to amba zwithu na ko semana nga iṅwe nḓila yo kana ndi sa vhona zwine zwa vhori zwo postiwa but ayo ndi ayo guys I don't know what you think guys but what I'm saying ndizo zwine nda khou amba zwone uri Cyria o wina kana ndo semana ri mini na ri luimbo no ḓivhi at the end of the day you know who Cyria is and you know how good she is and it ends there fene dza Makhadzi kha dzi kwata na vhatevheli vawe vha semane nga nḓila ine vha nga semana ngayo na hanefha fhasi kha dzi comment ni ḓe ni semane ngori ya zwi ḓivha zwori ni ri sumbedza vhuvetete havewe hanengeno kha social media ri keyboard warriors ni na maanḓa oṱhe vhewa ni semane lo tambo tshi ḓa fhanoni yes ni a dzi vhuisa but ayo ndi ayo u fhululedza ha Cyria hovha hu muhoyo nga Makhadzi ngo ari ambe hovha hu sina zwine zwa khou khodiwa so yeah kha ṱuwe they win a Grammy will support will vote ari khou votiwa kha Grammy uri nene a vhuye nayo fhedzi ya zwi ambi zwori u tea u kwanyeledza vhaṅwe vhaimbi nga maipfi u nyadza u nyefula na u sa ṱoḓa uri vhaṅwe vhathu hu swike hune vha wina hezo zwi sia zwi khou sumbedzisa zwori Venda ani funela tshitaku ari to amba o wina song of the year ṱanganedzani vhathu dzi vote dzovha dzi vote vhathu a vha tenda uri ndi zwithu zwi itea zwo pfhi uri ḓi votela no mu vhona na khezwi ni sa ḓi na ri vhudza uri ni na proof uri o ḓi votela right o wina na Master KG o wina so as thaidzo ndo yandu nne amara here inifuna zwone don't forget to subscribe like comment or share